Mai ku kwai na tao ku khaliu maling mai YouTube channel bek chun rei nei la mai chun riu tare. Sai na nu bu tare krut na kanai kum sing nei na chui na charuk. The Gunview Mail, the Manglong local newspaper, king in Sam the call. Dimapur February tare krut na khat. Litan kau issue patkan me khau tai kuki militants le Indian Security Forces re scorch earth tactics Zauzi minun tuang po chai kai sam phuling su kasi na ri khau kadaw cha mai la khang sumai Sinsuwi to na NSCNIM Kuwaiti kan the. NSCNIM tong statement February 3 group na khat kau tipat kan mai the lai na litan khaulat lupat kan mai lam khau kuki frontal body nun re alat mai latbam tipat kan ni kumna security forces re low tuan mai khani inchup mak mai tan kan mai tai lung ka biwe to na sa kan ne litan tong issue tai ka hau rai khau kuki mai Zau zang in ba mai nun re tangkhu mai kan khataban kai laukan tongi mi khautai cookies militants re security forces le kariu na tangkhu mai kai nun ta target suna mai intai kan tongi tu na NSCNIM tong statement khotai hi kane mi khautai security forces re cookie militants thai lai ka zau kani kumna kan sagre ka new zau mas lau kani tu na sa kani NSCNIM tong statement khotai cookie militants ta security forces re machuang na tan pat kan metai in than thiek na haupat bam the mi tai Ministry of Home Affairs Government of India kho re green signal ti lautinai kuma izang re litan kho kuki militants re tangkul naga skainun mai intai kan mai tai plan sulaurai na tipat kan tongi to na NSCNIM tong statement kho tai kaloi na hi kane kuki militants le security forces tong kaling me tan tai thai pat makhang kuki mai phom nun re zuang gut ka za na victim card pelup na kuki me kai intai kan mai tai tangkul mai ta NSCN re machuang na tan pat kan tongi to na alat me khoi ti kan tongi to na sakane New Delhi February 3 group nakhat Ajit Lal the Union Ministry of Home Affairs strong Northeast advisor khangkada lautat kan the tuna the Hindu chamche khau hi kane Ajit Lal hai retired Indian Police Service officer khani joint intelligence committee to former chairman ni kamai kumsingnai na tachat khore kumsingnai na ru nakhat ngan IB special director phonglau kanjongi chamthelai na Ajit Lal Renaga peace talk hai saina tatkai bampuni inbu na Manipur khau nai mai Kuki jo khani mai tai insurgent groups le ni pari ra kai bampuni tuna sakane Jeribam February 3 group nakhat Manipur Chief Minister Yomnam Kemchan Singh February 3 group nakhat kau Jeribam district kau nai mai internally displaced person nunta ariu tat lau kan the kumna IDPs kang Tanba mai relief camp housing Jeribam Higher Secondary School campus kau Tanba many inspection sulau kan the Jeribam Higher Secondary School campus public nunta ariu kan mai kau Chief Minister re government alum si mai naibam mai tai in tha khang sakani CM the Jeribam hai Mumbai ke new kumna business hub bam sunu we Jeribam hai Manipur's Mumbai khang chaklau nu we to na sakani langguan landang mai bam su khang hai rai me khau sak mi he ke ge nai the to na sakani Jeribam gutkan mi khau ta Chief Minister re Mar tribal IDPs nun bam mai bam Kalinagar relief camp housing ni tat laukani CM re Mar IDPs koi hai Christian ne kum na Christianity khau din mai hai kwak lau mai kai ning kai gai ta Indian thai khang khatni ka new tong sausi meta ngan na Indian khang dilawi tu na sa kane Infal February 3 group na khan Manipur Police re ti pat kan mai cham thailai na tat kan mai khong tri na padai lung khaulat lu pat kan mai chong ma ge kum na security forces re lat lu Panu my district tong kabam goi ko operation run na tatkai bam the tu na sa kane Manipur Police khani security forces nun re sian ka kha mai khani si mai tan tat mai nun ta nim khang tat good bam mai tan duan khau KCP MFL KCP apunba khani KYKL tong active cadres nun Infal West Infal East khani Tengnopal district khawri nim taw wai kani tu na sa kane kumna operation khautai magazine ka zaw mai M20 pistol akhan Mobile phones, Aadhaar cards, kani Royal Enfield motorcycle, gazaw na nimtaw thi to na tithay kani. Senapati February 3 group nakhat, Naga People's Organization Senapati District Students Association kani Senapati District Women's Association rekariu na LDCO kang felicitation programs lang laukan may mung kautai Manipur ton Deputy Chief Minister tai. Re Manipur kauchu sang may nai khang tu mai high government tong rai me priority subami tu na sakani lo si di kho thailai na chu zang mai hai akhat na mai solution ne kumna chu zang mai ma ge thai hu don kai ku ni mai tong ma ge tu na sakani kumai zang roi government ka than hai roi Manipur khau ka lulung kwang dat khang karamba mai ti hai mathiu re ma chong lawo tu na sang hoi kane
มีดาเขา NPO leadership STSA STWA tribe ho khani bai mai naga mai phuam nun state le national leaders prime minister home minister BJP NPF leadership kani chief ministers ka zau na katalum gai na machuang lauba mai khang ta chwan ku mai LD khore indau kane tamang long ting nai luan nanu bu tarik ru na kanai kum singnai na chui na charuk lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than ne nanu bu tarik ru na kathum kum singnai na chui na charuk lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than ne mai ka kwai na cham king chui na king lau mi khang ta wi khalum ling mai YouTube channel be kan rei ka ngan mak na chon ku we sai khang thu cham hai khoringa lau the in chuan kwang ru ma khai kai mi gan rei king in sam da la kho chon ku the